Jambo sana bajeni ni kaka yenu Ashuza Mikael Answa. Tuko lo mu émission changement de mentalité ama tuku changer ma comportement zetu kama kawa mnanijua tu. Leo tuko na ndugu yetu Papa Josue, mzee muona sana tunafanya video, lakini leo tulikuwa na kitu tulipenda tugusie tuchangie kama mawazo kwa msanye bashabiki yetu chez bajeni, tunajua itawasaidia kwa kitu kama kawaida. Voilà, cher jeune, tunataka tuzungumzie leo actualité politique ya mwingine yetu au ya nchi yetu. Ni tuko tunakamata sawa mzaa, lakini vraiment il fallait une question ya lomba seriosité. Lomba kwa serious. Ukipima kumbuka bien balipita balukwebo kwetu niko nasema kusiti Kivu, balukwebo bakamere wakati ntima wale wote. Hakuna mwenye haiko multimilliardaire. Hakuna mwenye hana makuta zenye hauwezi jua sema. Na manyumba na vingine tunajua shevo. Hadi tuko tunapitia saa hii. Mniambie declaration ya umoja mwabali. Ushaipata? Hakuna. Kakaangu. Lakini tunaendelea kukua na upofu, kuchunga tena bale ndio tena tukwe tunategemea tu wako juu tubadilishie maisha. Ndugu yangu, basi kudanganya politique ina influence ka secteur zote za maisha. Politique inaweza influencer paka na kuma eglise. Sasa hivi politiciens wanaweza sema kanisa zifungiwe kwa wiki mbili. Donc politique ina impact kama kila secteur ya vie. C'est pourquoi hatupashi acha les questions ipite inaperçu. Inatubidi kabisa attention particulier. Kwa hiyo nilikuwa nawaza kama tungelikamata kabisa hii question avec seriosité. Jeunesse ikale tufikiri pamoja tunaweza fanya nini juu ya vie ya kesho, juu ya Kongo ya kesho. Sino tunaenda pabaya. Nikizani mnasikia ndugu yetu benya naongea. Bajen nishabambia hakuna mtu atagombaniaka nchi yetu hapa Reshi. Hakuna mtu matatukaka mbali kula kia tugombania hapa Reshi peke. Na ndio maana jeunesse tulamuke. Normalement nilifanya video yenyewe nasema tutoke nyuma wa politiciens mon cher, tuko nyuma ya nchi yetu. Ndio kuna konsekansi yetu tuko naishi maisha mbaya sana. Hatuona hata avenir yetu bale baviele biko kule mangambo kule washavimbisha matumbu mifuko zao wao wako tu bien meshe tuko endelea kwa basufra. Si kwa disku tunaendelea nasumbuka. Kwa tu juste ile kukumbusha ndugu yangu. Tukumbuke tuko banani na letu sa jeunesse mwa politique ni gani. Na kwa kukumbusha Sadis Mikael anasema role ya jeunesse kwa politique. Role ya jeunesse mu politique haiko kwenda kamata bunduki upigane vita. Siseme tukwe ba rebelle. Mimi siseme tukamate tufanye mamarche tulalamike fulani atoke fulani aingia hapana. Question ni kuprendre conscience. Kujua kama Kongo ya kesho iko kwa mikono yako. Afere hapa ni kuacha kujiminimize. Usione saa huko wa kidogo sana. Kuko manawaziaka kama juu ni garso sijue wa chimbunda, chiriri, sijui chai. Anajua saa haezi influencer. Manake anajua hana maana. Wewe mwenye kunaambia, wewe mko unanisoma hapa. Wewe unaweza badilisha hii nchi ukitaka. Revolution ilaanzaka kwa mtu mmoja. Inaambukia wengine na kesho inaambukia wengine. Leo tuko surenye ya AFCM 23. Hatujui kesho tutakuwa surenye ya banani. Tunaishi mu vita yenye hatujui ni ya nini. Ingelikuwa ni vita ya kufukuza Tshisekedi kama sasa hivi ashafika Kinshasa. Ingalikuwa ni vita tuseme wanataka banini hatujui. Donc hatu comprendre. Paka sasa hivi kwanza mimi sielewa nini tu kwao. Ni hatari ndugu yangu. Haiko vile tunasikia kama venye vinakuwa peut-être. Ndio. Sur ce, jeunesse tu prendre conscience. Tukue nyuma ya nchi yetu, tuache kuwa nyuma ya batu. Na itasaidia hii pays kutoka kwa délivrer. Je te dis. Merci sana. Kizani ya maana unaisikia na ilikuwa chanzo ya kufanya hii video unaisikia. Usisahau kueme, kupartager, kulike kwa mtandao, tutafute kwa jina ya Ashuza Mikael Kinge ama Answa, zote tutatupata tu na utafurahi. Big up sana, na mimi najua hii message na itakuwa na kuinteresse sana. Kuipartager du fikie ba mingi. Ndugu yangu usijizarau mon cher.
unaweza kupitia wewe nchi uteneza badilike, inaweza kwa sauver. Ndio tu juste message yetu ile leo. Merci beaucoup. Big up.